penbet yang kini kekubur upet yo kibelus. Nakaliang jong PCL di Alpinay kitbok kitbiang ya baro kitu kikun samla kibala pas ke examen SSLC bat ke HSSLC hak arts mentaka snem. Kimat berkongsan mentaka tayo kilong nlet jurip Konrad bat Himanta ya kijaka Hajanta Hills bat Karbi Anglong. Poi kino yalam ke HNLC hasilong nakabenta ke jingya kerenya sub. Sedang ke VPP ya ke jingya ki da ke jing syak tangan Presiden halor ke bahak tungkam. Bamdu ke tilit ding ya ke skul KJP Girls. Kam uwai ubriu ya ladaya berdaya ofisar ban penyok kam ya ki briu syak kemno haki pulit. Wan Shakmat ke skul Sherwood hak SSLC bat ke skul Adventist hak HSSLC Arts. Bat kitem men kikro bum dan nong sumarshu hapadeng kakmat bapu samrki. Ban penya Shakmat ya kejing temu ban penbet ya put usam hapadeng kejala Assam bat Meghalaya hak sengi balang lapen long ya kejing ya keren penbet put hapadeng Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma bat Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke Sangma State Guest House Kabadan Guwahati. Hagani ke jingyalang hapadang ki Menteri Rangba ke jala Meghalaya bat Assam kablalong hak arp sau terik ujemang arhajar arpulai. Kile taisani ban penbet yoput jong hendra teli jaka badan hapadang ke jingya kajaput kabakan top ya kelangpi bordowar nongwa mautomur Desh Dumria Blok 1 bat Blok 2 bat kapsiar Khanduli. Ukonat kongkal sangma uloang baha badan kamuan kadan bet kelenti habaya keren bat kamat penbet yoput usam jong hendra teli jaka ki bajur baha ke jingya kajaput. Kadba Himanta Biswa Sarma uloong bakalong kabae ban bu opor namar ka jingbun ki jerwat ban la ban penbet igini hindril tli jaka bat kini ki arngot ki Menteri Rangba ki lakut jingmut pat ban penbet no e kajing ka japut da kemensiam jong kajing syania mar keliang bat da kajing dai parlok Menteri Rangba ke jala Assam uloong bagidan katu kini jaka ka baksar ka Assam kamsyam lapenya ni kmi ki jaka ndrai kadai ka blakmi da ka Karbi Anglong Autonomous Council. Kajing yalang kala shimru ekarai bagi regional committee jongki artli jela kin sedang pelong no ikajing yalang banya keren bat banya taisani bat kumjuk ru ban wat ikajing tip ki babnia jaka bai kajaput bat apo ubnai naitung ban IT ka kaipot bahadin kani ki arngut ki Menteri Rangba kin se kenduk biang la shimru ekarai bagi arngut ki Menteri Rangba kin let ru banjurep lang jaka ki badan Hajanta Hills bat Karbi Anglong. As mentioned in the meeting today, we went through all the details and all the different reports and different discussions took place. And we have asked now the regional committees to now start the process of fact-finding, going into the details, discussions with stakeholders, and the same process which was followed in the previous phase. The regional committees will go through that. We'll have multiple meetings, and as I said, we'll consult with multiple stakeholders. And we hope that we'll be able to get reports very soon. In some areas it may be faster, some areas may take a bit more time. And during that process and procedure, the Honorable Chief Minister of Assam and myself will be visiting the different areas, especially in the areas bordering Karbi Anglong and West Jayante Hills, where we know that some tension has come in. And this visit is mostly to appeal to the people that we should maintain peace, to give them the confidence that we are serious about this entire procedure and process, and we would like to come to a solution at the earliest. But during that process, we need to also maintain peace. So these steps will be taken. We expect that in the month of July, we will be meeting again to review the reports or the progress of work of the different committees. And I'm very confident that with the leadership that we have in Assam, under the leadership of Dr. Himanta Biswa Sarma ji, and also with the full support of Government of India, we are sure that we'll be able to move forward in this phase also. Things are complicated, but we believe that where there is a will, there is a way, and we will find a way forward. The trust and the friendship that we have had will continue to guide us to ensure that we are able to resolve these
areas of differences which are very critical to be resolved. And from today, the regional committees of both the state will start meeting, start visiting the other six sites or other six areas where difference still exists. In the month of June, basically in the last part of June, uh, Chief Minister of Meghalaya and myself will visit uh, Karbi Anglong and Jaintia Hills area where presently some unrest is going on as a confidence building measure so that the people in both sides feel confident and they will be assured that both the state will resolve the differences, resolve the dispute with a spirit of the long existed friendship between the people of Meghalaya and Assam. I think today is the another beginning because after Sri Conrad Sangma re-elected to the post of Chief Minister Meghalaya, for the first time we are interacting at the official level, and I believe that through a process of discussion, mutual trust and confidence, we will be able to resolve the other six area of disputes much earlier than what we are expecting. Part of Assam, there are administrative mechanisms where lands have been given to Karbi Anglong Council by the Constitution of India. But having said that, the representative from Karbi Anglong Council is also member of the regional committee. And you must understand that we are not two different entities. Whatever Assam government will decide will take into Karbi Anglong into the confidence, and whatever Karbi Anglong will decide, they will take Assam government into confidence. So their issue is complicated, but when we want to resolve it, it can be resolved. Kinoy alam jong kakenhun king atyar hinyotrep National Liberation Council HNLC kibalawan poy sa kanong ba shalong hakasngi hatmajay jong katayaw kilakren da kabasay sa kelat patay kubor bakan long kaba shibon ban penya sakmat ekijing yakren yasup lada ka sorkar kam menjur ban mapno eki kampentrim kibakilale da kitkot jong kaseng. Hinyotrep National Liberation Council HNLC kelapan pawe kejing skos kem baga sorkar MDA2 kabalashi mengenai kesenja man pendap kejing ekran yasuk kabaga seng kala persang naduk kasnam arajar saneng bakan long kabajob. Kidkhot ke HNLC kabaladan mentah hasilong na kebentah kejing ekran yasuk kaban sedang naduk katayu benengkong ubenai jelio. Kini gidkhot kikentop uba Aris Tarwell Thongni Political Secretary, uba Aman Bhalang Jarwa Vice Chairman, uba Raymond Lapang PSO, bad uba Stoji Lingdo PSO. Ha kejing rangkat uba Sadon Bla ubalong siang jong kaseng na kebentah kejing ekran esok. Habakran bekilat pathai kubor, kilitho bagaseng kaladon mentah kebentah ban sedang no ekejing ekran bat kesorkar da kebakran syairu bakani kamdai kejing pendamuat. Henry kejing ekran esok ha kebagaseng kadon yaki kendon kibakalabu. Kilitho ru bagiladon kajing kendo bodu menteri korbari kejela uba Preston Tensong ha kebalai ekran igimat kum kelentiat na kebentah kekenhuan kajing penbiang ya kijakasa bat kiwe-kiwe. Badai political secretary cuma saya, Iba Aman Bhalang Jarwa, badai Vice Chairman, tai Iba Stoji Lingdo, badai PSO, badai Iba Raymond Lapang. Sudah mau ini member juga sing ini balai dan bentah kan ini kapang ba sedang Iba terserung ba. Tengah terai kumpul macam tengah lain lagi, Vice Chairman bain keren, ya ka jitmu juga sing agensi ban. Pelong ya kan ika, personal fraud bentah semua. Tenungkong nga ay kubli ya ka Shillong Press Club kapala penong ya kan ka press conference mentasi kumju ya ki sang KSU KFKGGP RBYF kasang HNYF kota terter agju por ko apan ay kubli ikipa jo kabri yung trap iparolo parado parasanam berkumju kinongsun jo ka HNLC kumbangan mai phang long ga suka ban petip kendiat ya ka
ideologi juga HNLC. Ka HNLC nedum suahi betala don lai pusan sinam ter nilai ki nilai don gaji nilai berkesorkat kapakongsan gadeka neutral nationalism ni ka HNLC hi ka kwa ba ban ai jing ya dai ka beri neutral lagade hapo ka constitution jongari India ne lagade haparu kamlile tamba ka HNLC hi kat kum ka jing ideologi jongi ni kwa ba banyo ay kataga recognition joko jai bidreo ladangi bayan jor ladangi pai sabar ngi pai bahaya kinegi naga nin pai ki rohingya ni dei pai kinegi ki jingja ki bamun ha kinegi ni cookies itu ki dei ki brio ki ba long stateless kimdon ka jaka jong lajong tingi ro le se kala ban boy ka por ba ki ka jai bidreo jongi ro ngila ban long kum jongki lamar bangim don ka jing itu ka bakarpang ki Mizo kidan Mizoram, Naga kidan Nagaland, Manipur kidan Manipur. Nrai ni kum kajak binrio ni ngempat don hi kata jing itu ke pakarpang. Te kita hi ke ba longguan supatai short ke ideologi joka sang. Te nang ta sakoi iku aban percaya si kipai ba kani ka jingwan keran chene kamdei ba ka sang channel si bagawan pendam. Mdei bagawan pendam chene. Kadei ba ka jingwan jongi chene kadei ba Allah dah bangi ku abania keren berkesorkan India berkesorkan jela kumju ban baik ye gini kendrum ke belai don bad ha kuju por nga ni don hi kata kajing ang not ba kan poi hi kadang kajing keren lese kala ban poi syarat thom kala ban bapor ba kan poi ba syarat thom te sakawai ngan gua ban penpau ba ke HNLC hi kapri ka sang ka ba persya ri India ne ka percaya bin rio kamde ka percaya ki muslim ne kamde percaya ki hindu kamde percaya ki majority ne ki minority rega HNLC hi ni kum ka sang hi ni long pro justice par pro human komplit bon tanya aswa Bro kata ki informal talks ke ba lai keren last ka bagi keren baru home minister jingdon lang chief secretary wa home secretary juga Meghalaya but hajpor ki baladap long sisna menta long bagi lai kendu ki beliau juga home ministry kini ki jingya kendu hi kalong ningkong ni habban perat lenti shua bangin poi sya kata formal discussion ni formal demands ni habban ya kita la baka bentak bang la long ka path breaking dan ni jing perat lenti kemut ka bangi ya kerana duk shua hite kadai ya ka safe passage khamtam ye ki nong yalam jo seng ki Indonesia menta hakan ni ka peace process to ya kata la debyo te ka baar ka bangi keren ka dei ya ka jingwan chu ki paradukhat to mla apat ki paradukhat to seng jingwan chu tat hadu ba sarkar ka dei ban penbai ya kan ka amnesty informally la ya agree chibun ki benta ban haka amnesty te ka bangin saya agree da ka basyai ka dei haka formal talk te ka ban solong hal benai Banwan first week kata ketiga kejingkwa pan ya keren no ka first week namar hadu mentang impat ya keren dengan political agendas namar ka political agendas kan sedang hauju tak formal talk dengan serai ban ya kelibnya haga public domain ya ka political agenda dengan serai ki press will be invited haga formal talk dengan serai itu sini pensa yo ya kata ka cikai mo kami kita ki political agendas ke bangin sabu ka sarkar kumba ka parthai baro ahi katip ki media kitip ki paiba kitip ba kasangi kala yang nongrum bai ya kayu no duk sedang namar kayu kamdei tang kayu nama ki bun pat ki beno mo ki ba beno lang kayu te ya kita la haban incorporate lang te gomot kadam kabenta ba ngin ya kran ka formal to ya kayu ta ka detail pan ni ya spell out apa tu ba skin ala dei Bawan, boy Salman, ano ka strength to kasang mata? Ko aban tig bagi aga military strength na aga manpower. Both. Ya kataro nga try kam ta kam padi por bagi ya disclose ya katakan. Kar sa poy dala de ka por pinsi I kalau ka strength galong kumno menu badat. Tong kan pa sa kadat. Ka ceasefire da ndala dapsha shirong ka formal talk
maybe hakata ka formal talk dulu milala ban silin no ya ka ceasefire ka shong pa ka first round of formal talk ki ba minikran ki bang nyetir tengah kala ya hap ka bentar banya so ceasefire ka ngata ingin so dalai yo kadang don technicalities bang palan dapat first round kan nang simpor ide satu Maka tu ketika later stage pi. Rehabilitation kalau awak dia dah pelayo agak amnesty subuh dah layak baik. Dah biang di meeting dah majur berorlia mamla. Yang takin sawan ke rehabilitation. kau ini Kita kita ke berkongsan kan rehabilitation. long harus tu kau mau long kasang chelsea ka kram long ka intention ni kam dai ban ya kada ni sok nam ta ka rehabilitation package long kata ka matter of duty jong government la ka pendap mereka la ka pendap te nakra ko kasang stick big issues di bang stick Ka amnesty tak ganti hak hamat tu kan. Lada kamdon ka amnesty tak kemud kumdo nginyo kata freedom bani krem ka sarkar. Kumpata nginyo kata safe passage. Kani rogo de ko wini ki bata. Bila the government can accept the amnesty, government cannot negotiate with the outlaws. Tamangi na kalian jongi ki leaders kitang don higa apprehension. Let's say kalau ban poi ko por ba nginta ngilai wan lu chani let's say kila ban arrest na kala ban don kono nomor NIA kumbong ka de quasi judicial body. Kadon higa confusion lihat. Rela da deba kamdon kata ta kamud do macam snap hi let's say ki leaders jongi ke barang kila let's say kila wan chani kan. Kadi ketu hi ka bala khakna chwa. Na kalian jongi ta assurance kadi kata hi andala stang ka formal talks te kini ki majing dawa kin sabu hakmat. Kaseng New Trap Youth Council HYC kala therting yak sarkar sendrop lang Meghalaya Democratic Alliance MDA hapok kajing alam ukonrat ke sangma kumu menteri rangba kejala halo kajing pensarwaka yak pisa hadu sauklur saupo arlak arpawai hajar arspa New Tengka hakatnat Meghalaya Economic Development Council MEDC bat Meghalaya Resource and Employment Council MREC. Kaseng New Trap Youth Council HYC hak arpulai terik benai jemang arajar arpulai kelathat madan halor kejeng pensap sarkar MDA yak pisah jong patba haga samoi terekam jong kesan senam kabalalet kata naduk kesenam arajar kat pra hadu arajar arpulai dak betung chairman hak art ligi kenhun terekam belatau duk sarkar Meghalaya kebarim naduk kesenam arajar sau shaneng Katkum kejeng lap lengba ka right to information kaseng HYC kelalap benadu benaya yong kesenam arajar arpuar Kesorkar MDA kelatung chairman hak art ligi council kibla tahu kesorkar kata hak regional planning and development council Khasi Hills bad hak regional planning and development council Garo Hills bad kini pensap kepisah jong patba kejela namar kini ki council kim terekam tikena kat kum kathong kibla tahu yaki namar bagi dan tanggi chairman kat bagi dekhot jong kini ki kenhun terekam pat kim dan setia Kinong alam ke HYC kiliato bahagi senam arajar sau shaneng hakini ki council ki chairman bagi dekhot ki daibet di menteri sarkar kenthop yaki deputy commissioner jong ki district hakaba kam dan pat kejing siau yaki nagini council namar ki dai ki balabat dupa ki kerdan ki bahaya kat ba kani ke sarkar ke bamenta kalatung yaki chairman tang ban pen serwaka yaki pisau pat ba Kinong alam jong HYC kilalap ru benaduk ke senam arajar kat pra hadu arajar arpulai Kesorkar MDA kelah tahu iki art ligi committee bagentop ya ke Meghalaya Economic Development Council bat ke Meghalaya Resource and Employment Generation Council hak belatung ru iki chairman co-chairman bat vice chairman kibari ban chong jingalang bat ban ai jingmut sya kesorkar halor kini ki art ligi mat hendrai kat kum ka jinglap ke RTI laong ba kini ki kenhuan kempat jishong jingalang sisen ru ban yatai halor kini ki benta kat ba ka bainong pat kelarung batch ka pelajongki Kabal ada kain lang baro kalakot syaka sauklur saupu arlak arpuwei hajar arspa nyau tengka. Nah kalian juga seng haba ngiyoi bakani ka sarkar marsen shimti kala thong kini ki breu ban long kumita ki chairman ki co-chairman bit ki vice chairman ki ba fair kini council ni kwa ban lam lane bantem bahadu kakno kini ki council lane kini ki commission lani kini ki committee kiba nakaliam jo sarkar ka thung ndei tam ka thung ha ban pulut ri ke pisa na ka banta ban siu ki lada hipet ya ka jing thung ya chairman uyo ikta category ki don ki bayo category A+ ki co chairman ki yo A ki yo B bakum ta ter
Kasorkar nalor bikidi ki MLA, kidai ki ex MLA ki bayo e pension, kahapan pelut pisah na kasorkar na kaplating ka jong pat ba. Ladaw deu A+ ki yo e kata ka jingsiu ka ba arpo hajar malau benai nalor ka bill light, ka baisha, ka baywayeng, ka bailet baywan lada ken ka poi ki pho hajar tan ka shibna shibna ha pelut hawe chairman, ha ki ko chairman ki vice chairman bukum ta ter. Ikhna bangin tem ba hadu katnu kini ki council, lani kini ki commission. Ki ai kata ka lada latung ye ki ban pendap ya ka kamram ka jong ki laki contribute ne empat saka jela lada ngila pelut de ki phojar de ki phola de ki crore hakini ki sansnem ki bladab laki ai ne em kanu contribution ini lada ki kenmau ya ka jingkren jong chief minister jong i ha ka budget ka bladab wang ba ukwa ban yo i ba ka jela ka jong i kan poi sa kata ka $10 billion economy lani sa kata prapo 1000 crore economy. Nela dengi pet pat ya ka budget ka bo present hapo ka assembly ngiyo iba ngidei ka state ka ba ngidone kata ka fiscal deficit ka ba du sam spa kro kaumot mangidei ka state ka ba ngibam hati ngikit kulai ka jingmi ka jongi ka duna hadu kata ban ka jing tulun ti banyo jing tip ya kita ki lakini ki council ki commission kita ki committee ki INM kata contribution kat kum ka jing siu ka jongi ki pat ba ya ki ngi file ka RTI hapo planning department dan ngi file ka RTI hapo planning department nam ta sansnem ka balale kaumot banadu arja khatra hadu arja arfulai shwa bikin di notify ki shwa bakan wan ke election shwa bakan wan ka government ka bathmai ngilap ba tang hapo ka planning department ki don artli ki council lani kita ki committee kawai gede ka Meghalaya Economic Development Council ya ka bala khli da MLA hakatu ka pot but nalor MLA kumu chairman don ru saki co chairman ki vice chairman ki deputy chairman but kin member ti ngikli naki ya ka jinglo jingsa hakini ki sansnam ki balal ngikli ya ka jinglo jingsa yang kaknu kan ka council kaknu lasiu ban nama lada syatung kumu chairman uyo ka honorarium uyo ya ka electricity bill uyo ya kata ka baisha ka ba dawan ki brio ban ya kendo ya uyo ya ka house rent ru kaba manu banai ha ban siu na ka sarkar uyo ya kata ka furnishing of house lani ka ban penbiang ya ka yen ka sem ka ba mausa kumba arlak si sensiu uyo ru ya kata ka maintenance lani ka buy furniture kumba sau ko hajar tela da ken we chairman habang ipanjing keng yong katno pelut akini ki sansnem ki balalen na ka banta ka Meghalaya Economic Development Council bat kumjuru umdi te bolong chairman ko chairman unyo tang honorarium ri uyo ru kala bantung kita ki daily wages staff kamut baula bantung ki bhai hasem la jong ki party workers ki jong u ban siu da ka pisai ki na lord kimdan ka office ka jong ki ka Meghalaya Economic Development Council kamdan ka permanent office ndre ka sarkar ka aila bantung ki staff kamut ba siu ka pisai sa tau chairman ite ki ko chairman tendangila wa jingtem nila bah ka ni ka sansnem ka balalen tang na benta ka Meghalaya Economic Development Council ka pisa jong pat ba la pelut ba la pensep kumba shikrur san pusan lap tengka haki sansnem ki balada telada fipet pat ya ka resolution ya ka sarkar ka la penmi kong ba ka kamram jong ka Meghalaya Economic Development Council kadai ban ai jingmo cha ka sarkar ba kumnu ban penkiu ya ka industrial ya habaide ba ki kam ban yo pisa la ne ban penkiu ya ka yo ka kot jong ka jala kawin ki kamram jaka Meghalaya Economic Development Council ka digata ba kabaar kalong by ban identify kita ki sectors ki ong ba kumnu ban penkiu ya ka yo ka kot kumjuri ki industries hapo ka jala ne ka basusi kalong ba kini ki sansnem ki balale wala ngi kumu pat ba nakapisa ka jongi ka khajna ka bangi siu ngila pelut kumba shikro san lak nakabata ban siu kini ki sharman ki ko sharman de habangi keli la kata ka Meghalaya Economic Development Council kala syong ne am watang iway meeting lani kala ajing mud ne am ya ka sarkar iway ijing mud kumnu ban wanra ya kata ban penkiu ya kata ka economy jo ka jala ka jongi so si bang baka juba ka bangi yo na planning department kalong ka Meghalaya Economic Development Council ka klem syong watang kawai ka meeting kini ki sansnem lale ya ka pisang la shu siu yaki la shu pelut la shu pen sarwaka ya ka pisah jong pat ba rewat tang kawai ka meeting lani iwei jing ajing modru ka kum ka resolution ka bala thong yaki
kat kum kita ki functions ki bala IT haka Meghalaya Economic Development Council ban le ka khlam le wa tang wi benta mereka pisah pat nak platin ka jong pat ba la nak pisah jong pat ba la siu ka ki kumba shi crore san lang arjar aspa ndru tingka nak benta kini ki sansnem ki bala le kataru kadai tang na benta ucharman ku charman bat Vice Chairman ki bala claim hadu menta mereka Meghalaya Economic Development Council ka don shiphogut ki member baru artli kini council kini ngi keren tang nang bentang planning department ngi klaim keren ya ka taxation department ngi klaim keren ya social welfare bakwi ki department ki bang itip ki don shibun ki council ki don shibun ki commission ya ka bengilayo jingtip ringi klaim yo pat ki jingtip ki batikna ya ka bengin wanra ahmad jong pinre Kintang kini arteli ngila ba kapisa jong pat ba kalau pen serwa kai kumba sau krur sau ko arlak tengka kini kisan snem ki plale ba ka jingkli mangi kwa ban bu rahmat jong bu konrat sangma kalong ba ha bangila don ya ka Meghalaya State Planning Board baling idon kam se ya ka regional planning board ni don ya ka Meghalaya State Planning Board ka ba pitong gi ki MLA gi banlong komite ki chairman ki ko chairman balai pat mentang idon kam se kita ki regional planning board te kani hot kilada di notify kani rega jing dawa ka jumi nak liang jung seng kolong ba ndai shu banthum ya ndai shu banthum ki regional council dan ki regional planning board nam ta khasil baka bat ka Garo Hills balada thumru de banthum de ki cabinet minister ki bom dan kam mansiu naka plating kala na naka pisa jong pat ba Kaseng San Partai National People's Party NPP kala penlong ya kejialang jong ke National Committee ha Constitution Club of India New Delhi bat kani kejialang kala shim ya karai ban pendon benta ya baro kijat ben riu bakinya trailang nak benta ban penne eka shongsuk shongshangan ha kejala Manipur kabamat ya kejiakan at bat jengya senam Ya kini kejing yalang jong ke National Committee meeting jong keseng NPP. Lepan ya du National President NPP Konrad Kongkal Sangma ubelong ru Menteri Rangba Kejala Meghalaya. Ha kebalawan bani shim benta de ginong yalam na Kejala Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Chhattisgarh, Jharkhand, Karnataka, Gujarat bat Uttar Pradesh. Ginong yalam na Kejala baper kila IT ya ka kaipot halor kejing pen kre jongki ya ki election MP Shagalok Sabha kaban Salong. Bat kumjuru ki election MLA kaban Salong ha Kejala Mizoram. Hagani kejingalang lepen ku buram ru iki MLA batamai Kejala Meghalaya, Nagaland bat Manipur. U National Treasurer ke NPP u James PK Sangma ul IT ka kaipot halor kamang tengka jong kaseng. Kan baki presiden jong Kejala baper kila IT ki kaipot trekam jong Kejala jongki. Kejingalang kelala ru ban penkentiu kardano yu James PK Sangma kum u National General Secretary jong organization ban kemi Kejala Arunachal Pradesh balatung yu Dr. Ampurin Lengdo ban kemi Kejala Mizoram kaban sayo ya ke election. Habai keren bikinong patay kubor u Konrad Kongkal Sangma uloong ba ke NPP kedap da kejing sngusi ya ke kebelaja ha Kejala Manipur. Balarai bikin pendan bentalang ya baru kejat benrio bikin netrilang kawai na kebentaban wan rabiang ya kejing shongsok shongsan bat ki duai ru ba kejing long jingman kan long no kebabiang bat kebabaha kaban long kejing mentoi Kejala bat kipat ba ulapan paru kejing kemen ba ke NPP kebami nakathan stailam mingi kedai kesengsan partai kebah henrio hakari banyo kejing itu kumkan National Party. And we have felicitated the MLAs who had won in the previous election or the recent election that was held in Meghalaya and in the state of Nagaland and the previous year which was held in Manipur. As you're aware, the National People's Party is one of the 6 nationally recognized national parties in the country. The National People's Party is also the only national party from the region of the northeast part of India. It is also one of the only parties which is made up of the states which are from the northeast India. The National People's Party has been a party which was started by late P.S. Sangmaji, and based on his ideologies and his vision, we have moved the party forward. And today, with his guidance and his blessings, we have achieved the goal of becoming a national party in the country today. The National People's Party
has always worked for the overall benefit and the overall upliftment of indigenous people in the state and in the country. We discussed about the future coming elections also, and we have taken reports from different political parties, from different state units of the political party on how we should move forward. And based on that, the party is strategizing on how we will fight the next assembly elections and also the next Lok Sabha election. Hado ke arpon rio tarik menta ubenai jembang arajar arpolai batho ekeni ke kubor ke jingsong syak tangan jong uba aden mela berseomot kalapalat syakah rio po kenta. Hendrai hado ke janmit jong keni kesengi ke Sorkai Meghalaya Democratic Alliance kamshim lapat yau ban khot yakren ya unu Presiden jong keseng san partai Voice of the People's Party. Ki arsingi ban bur katak arpo nyo bat arpo pratarik kendai kesengi sajan bat kesengi ublay. Hendrai ke jingkali ke bami menta kalong hatu ke ba ke sorkar kan le. Hadian mak sorkar MDA tu kam shim kiai ke jingdawa jong keseng VPP kata ban pen kala thamai no ke rukom bha thung kam ha gejela. Ani banwan ra ke jing pen kala ha ka reservation policy syajar kendai spa nyopuar. Ha ka arpulai terik ujembang arajar arpulai Presiden keseng VPP uba Arden Melo basayomoj ula sedang dak jing syatkan ke baklembo opor Komisi Bentah ban penbor ke sorkar halor kani ngamat jingdawa. Presiden ke VPP ula penlong yang kani ke jing syatkan akmat ke main secretariat Shillong pada kani ke step jong ke singi ke basdang. Lawan ban senran langru digi dekat ba akmat jong ke seng VPP bagentup iki MLA kiseng balang bat kiri upat ba. Wala kani ke jing iki jong ke seng VPP kelalong hagurukom ke bajai-jai. Ha ke ba kelara tang ni ke jing thok ki ba penpau ki mat jingdawa jongka. Henry Lasaki pat egejing penklan gi bor penyat distrik gi bor Pahara hajan jong ni jaka kentup naduk gi pulet ki kali pelip ding bat ki wei Pimut ba ka yeng ka shiri kamtip kanuk person la reserve ha Meghalaya but pimdei ban ngolongo but pidei ban tip bagi babon ki state khamtam ki tribal state ki north eastern states ka reservation ke juki kapalat ye kata Tendrengi di ke tribal dominated state. Kabaya pher na kiwi pa state agri India. Ke kata ka jingpen pau ke jungki ke ditang ka kanya tap imiau ka baki kim kwa ban penbe ya reservation policy. Pi namar ki smutu bala dalit sakut ngin job mangi. Tendrai kan kata igini ki para garo bate kata ka ba nagaliang ka sorkar ki kwa. Ban nagaliang gini kiwi ki para jingi ki klesi ki kwa bangin le sakut. Kenang bakan daladon kata ke cingkta iki pat kisah kena yang ni. Ngim ko aban le syakut ni ko abakan dai ka political solution ni kani. De lingba ka political solution ni ko ai ke ka belong just and fair. Ko bangil ong bangim ko aban penduk nong yenu. Mo. La kalong yang ni ki pat khasi le ni ki pat gro. Tang ba ka dei benlong ka ba shongnia ka ba shonghok kata ka kom ba kam. Pi ngidang sudah election Kaba susi kalong bakat kita kinong elam jog NPP kimi I palat I election. They don't see beyond election. We will look far away, 50 years ahead. Ngingi pet ya kata ke sanpo kan rupo snem. Hangi hi kata kam don jing snow andai ke ditang ka dau, but kadai ke jing bam kit kli ke jongki. Namar haki hi kam don ke jing e jong pat ba kadai betang man job election, but ke jing jog hatki ke kota ha election. Kalau ke bersusi, bat upat ba ulai isyai. Kumbangi ngila keren, ngila lek upat ba, ngila peni kini ki mat, moh ki jingkular ki jingi. Kalau upat ba wai kalat ini, baginda naga sorkar ngin penurlong. Dari lada upat ba lesi umpat ibet ngimpat yo ida ka jingjob ka bangin don naga sorkar ngin ikut. Ini pendap ya kai, ka bangila kular. Ka election kadang jengai. Bat kini ki mat ki bangi ki Kimdi kimat job election de kidi kimat ban long ke jingkerku ye ki samla ki bawat ka muat jam. Ka jingkersyan ka jong upai ba ya kan he ka jing identity ji ka penlong ye ki bakin sngothu ba iman ka singi ka bakut ye ki kalajan nak ta daw ki sedang ban keren kelumar. Ka ditang ka jingkeren kelumar ka bom don nongrem bat ka banumla hiru dalele em ban pinyas sriem ye ka jingki ka jingi ban penbe ye ka bah thungkam kum ki jingki apo Kashmir, bat kiwi jela.
Ki pat ba kamau kunro constituency hak si tho diang kila litur ki yang sa jung MLA kamau kunro constituency uba banti dor lengdo bandawa bude ban keren AA halor ke reservation policy namar hadu menta uba banti dor umpat shimla keren AA halor kene gamat kini ki pat ba akil ai tiru da kejing tho hak yang sa u MLA bandawa bude ban mi syakmat ban keren bat pen paushai kedar ya kejing sngo jung u halor ke reservation policy Bat gladawaru budai ban ajing kershan yoba Ardan Mela Basayumat ubal syak tengan kelembo upor haga bandawa ban penkelano yaga reservation policy. Haga ni kejuk kesengi kipat ba kilalit ru ban yang hakmat ke yengsa uba upor lengdo kebadan halung kshat. Bandawa budai ban yang bandawa lang ban penkela yaga reservation policy kamtam haba keseng UDP ru kelabo iknegamat hakmat hak election manifesto Arhajar Arpulai. Kipat ba kilalit drong banyang hakmat ke yeng jong MLA Kemelem constituency uba Ronnie V Lingdo kabadan Hasan Mer ha apa Shillong. Bat kilalit ru ke yeng sa u MLA Kenongpo uba Meral Bonds em bandawa ba kumunong mikmat jong kathan. Udai bandawa lang nak sarkar jela ban penkla temai ya ke reservation policy. Ya apil Iwan sini ban apil ya u MLA tu ba Bantidol Lingdo ba kenang bu lejen apa jadi rokan deka ban review yang dekat reservation policy. Nama hadu kini sengai hiba mata tang sekentir na ogi puyuk sngora. Batang even nong he tang hamidia ro enjura ha ko khobor po mi hira tabi susap man kum legen. Tapi kinang song pa siya ya ang dik-dikin. Kenang ba ngintip kain ke position ba wiang hadu mata kan. Dalam support ya kan ka enjo ke VPP na support na. Dia kata giwan sini bukan ICT yo. Begin tip nak long nak ketin jong oh ken na oh na. Dia tang kata nak kali jong dan dia. Tip ya bu por kat nuski bak bertidur di ban air kata kan juga. Metan layu ya keren bak bertidur de tambah ya ICT paju i de up in the police ICT de hari kata insa phone seperti pasangi pak insa wan banyak penduk pada i. Ndai la isngap. Perman bikum ni tangi tang lasi mending la ham. Terkhat kawai pak program da bagin je penlong. Ai de hang ni ne ngin le ha konstitusi ni. Ndai bangi syukurshan da kajing songset bangi kershan nama bangi badan ke kanong rem bangi kershan da kajing sedaham. Tiki kimi ki pa mo kajing tre kajing tak kajong ki habri halingkhar. Dela kajong kajan phong ki serdap tamanjak wan kijan school ki kod. Tamanjak thiet ya ki kot kuliah ki kod makinang ki start. Repose hadian kajing nang kajing start ki kim jo kam kim jo jan. Te de kan ni kapor ke kadi kan ni nila pen kelaman ta. Te kajing kerpat jongai ki MLA ki MTC. Bagi MLA khamtam ki bodan kajing ki khli kita ki MLA ki bangi jutip ki bai je kadi baca ben real. War ai baka pisah ka tingka galak ka putit kan taplop no ya kajing tip lang ko jong fi. Kan taplop no ya kajing e jong fi ya kadi baca ben real. Wan pet han ya kata ka parti henry wan mangi ki samlang dong kami kajing rap ko jong fi. Har pimna ra banyarap mentah. Bahag ni rap sulun lu. Makanya dia kamjap kami jong baca ben real. Mentah ko mo ong mennya mentah pinang i barang tut tang ki umat. Sobha what up tut kesnam. Kata Dang step rengap kumba hakapor arbaji menstem ke skul Kasih Jantia Presbyterian Girls High Secondary School kebadan Hamishan Compound Hamaukar kalasyak bamdu hakitelik ding bat buun teli ki kamera skul kila kala de pilot. Kat kum gijing tip ke beliau lum le thu ba kapor kum ba arba je dang step rengap keladan gijing pelu jong ne yeng skul bat akne gijing ja amsham ladan manu ki ban mensau khamtam ha bagi khana ki basa ha ka hostel ha kne skul lapaan mi no amardor bala pensyong no shwai ki ha ka community hall jong ka dor basnong mission compound namar bagi kamera skul ki babon hi ki de diang kum ta ki thelit ding kila bamdo ikni ki kamera baro Haduk menta 4 lak bantip ikadau jong kejing peluk bat kibor pulit kidang penelong ya kejing tokit ban lap ikadau tenrai halor kani kejing ja. Kani ke skul kadi kebla rem bah ha ka bakal ai jing nang jing start ya ki kena nakaleng ki jaka kamtam e kitu ki bawan nakilong yeng ki baduk. Kipat ba nakaleng ki jaka kile poi banit pet ikni kejing peluk ba kila don ruki kena skul ki barem bat ki bamenta haba kila yi ba ke skul ba iet jong ki kala kala depei kila jau umat bat dap da kejing snosi ktang.
Hai nak, Supiang. Phone. Hai, Supiang. Wan lang niya. Kata-kata kay Wan sini. Baik betul ketim kalau apa bilang. Boleh Islam mah. Islam ba mutas kisan tuliba di bro. Niman siya na po nang mensang. Sa napuntuan. Kabun ba aja kaplon tasi. I principal jong ke school I kong si Alia ila penpaw ke jing sengusi halor ke jing sya bam do ke school hagi telit ding pada do menta 4 lak bantip ke jing sedang jong ke jing pelu ile tho bana do ubnai jilio kin sedang no ke jing pelong school ha kabaan ai jing hikai ki kena ha ki kamera kelas ki bam syem la sya akta na ke jing pelu bad ile kentu ki kena bakin nong ke bayasha namar ki kamera kin long ki bakapnya I principal Eliatho banakaliang Menteri Rang Ba Kejela Konrad Kongkal Sangma uladap ban sanction shiklor tengka banakaliang MP ke Raja Sabha Dr. WR Kharluki ulakular ban ai arbusan lak tengka bat kumju ru kejing yarap no MLA kenot Shillong uba Adelbert Nongrum bat 11 paw kejing sengot tenat kejing mi syakmat jengki balang ki kenhon baper bat iriu shimet ki belano yu senyang kenang ban yok bentai biang ya kejing skul ke batamai nak benta kejing bet jeng biang jengki kena skul bala kami lenti bagi jing snai ke skul ru kan am slam show I vice principal jeng ke skul I kong EL Tiuso ilong bagi skul kan shim jeng ya menta ha kaban ajing kai ki hajar ngot ki kena skul hadin ke jing plu jeng ke skul ndrai kin yai beteng ban ajing syakri ki kena skul bat an sa airu ki form syaki kena pule ki bakwa ban pule ha ka class 11 bat class 12 ha ka arts science bat commerce ha KGP girls higher secondary school Kadaw hi jong kajing plu jong kani ke school tingim tip nak ai kadaw ka plu namar kani kajing ja ka ja sting miet kat kum kajing smuthu jong iman kasdang hagi por si bici ikum tu bat kat banginda lap landing inda ui bakal ayang kading kala poi hedu ka por arbaci ye kitang kata hi ka bangi ui ya ka rukom sedang jong kani kading Abadi berkini di classroom kumba kan non ni ni la pi khong oh kani kading kala bam du ya kani ka old building jong kani ka school ka ban nia tip baro bakani ka school jong hi kala lom ka heritage building mu but ki classrooms ki bingila do na kani ka jing bam jong kani kading kala ka long kumba khat artli hi classrooms nakta ka wi ka main hall ka bingi julong ka assembly ka jong man la ka sngi ka bukan kup ru bat ya ka stage nakta pa ding ila do ya ka principal's room vice principal's room ka office jong ka school ka main office likely ki teachers common room but kat tu kat ni de ki extra rooms ki ba ni pendan kam nak benta bangi ka dalam ka store room nak ta pe ya dalam ka science room kita ni de kentup lang kita ki long ko ba kat no hadu ko ba khat nyau tali e ki rooms ki la ni la do de ki classroom si ki long khat artali Pila don yang kono ka jing perkhat ta ki kelas skul lo sai ngarno skul ba dai ben plong ya ta skul ba nem ta di kelas skul oh ti hadian bingilai dep isong ya ka managing committee jong ka school hadian bingilai ya don ki staff meeting artli la dep isong staff meeting bad ngilaya la ban rai ba ya ka school ngin penlong no next week hakashitarik ka jong June ti ho ni dakajing ya tri shitam lang jong baro kinong hikai bat baro kinong tri jong kan ke school nilala bangin arrange bagi kena baro hi ngin penlong bagi classes ki jong ki hang ni bo ka school campus ni ka don ni ka jing kran haklen ka bagi ong ba ni school ke ka blarem te mat hai ka don mata ka jing thang kharang ni ka school ro marwa ka don ta ka jumbo ya ka insurance ki don ni sun ong plot ni halor kaniya tangkawai ngadon ban ong ba kom ka school ngim don insurance but ngim tip ru ya kata daw jong kata kacing sedang juga ding ko mangala ong ifimnya namar don bayu I manu manuru kom no ka sedang kata kading di halor kata hi kom ka school
ngi nimtip hadu mentaru ya kada jong kata kejing sedang jong keting. Itong pastor. Instrumen itong ekonomi sa ko kan. Di kita kepada pentuan. Jerang kalintang tinggi kadang syuting syatang betul saya jerang kadang syuha ding malam ta kan kadang ha matang ang ti bikin pele lem naka nang tu kan mana sipan gila ale atau mama ta pele teri ano de nam te show pastor ngala de biar tu ini ki ubah ya kulit ai tu baru tu ini kita mas ngap Hakim pada mereka jenjang iba kibun kebelawan kod mengaji ngarap dia betul sekolah sang banyak senang atau sekolah kebal pakah tapi bapak nolai saya masih tak membatai lalu ngarap kita kibun kebal mengaji ngarap. Tihadir kena kejingjahi kumtung bapilayu ihi hakini news ki balami Chief Minister Badan Buram Jungihi ulawan Woodwood bat ulakular hakatukas ni sandi bon ayangi siklur tingkah tinga smobhaban pentip hakan kapor ba kila sanction ya kan bisa ban ngi sanction hi ila laban sayo no hi ya kan bisa ban bakin sa transfer no hak account jong ka school ke jungi tenalor kata ke jingyo ka ba ngiyo na i Chief Minister ila yo ru na i MLA jongka constituency ke jongi iba Delbert Nongrum ka ba ila kula ringi naka MLA scheme ke jongi ka belong arphulak tingka nang ta shu ru i MP jongka Raja Sabha i ba WR Kharlu Khiru ila kula ringi ba NI arkusan lak naka MP scheme ke jongi ti henre nalor kini ki bangiyo kilabon ba kiwe ru kinomi khamat jongka jella ke jongi komju ru ki niki balang ki riushimet ki organizations prepare ki bele wan mare banwan ai jingyarap yangi kat ka bakila ken ban ngakwa ban mention hakan ka por hang ni banadu ki khna rid ru ha bangila bu ikini ki donation box bat ki help desk ki bangila bu ang bo ka campus jung ka school ki laiwan ra ye jing ya ki pisa ki jung ki savings ki jung ki kat ka baki yo but idon ibe khna ibrang rid ba iba de na kini neighboring schools ke jungi iba lawan ra no ya jing ya saving i jungi banwan ai no nakabantakan ko course sang ni po school jungi kumta baro hi kilaya persang ban ya wanra laki jing don ki jongki kita ki kaman sim ke jongki kala penlong ki bikin wan put chani banwan kat ka bakila naka jing rap ke jongki naka nika Catholic Association kilaya wan wood banwan ya ki jing rap ke jongki yangi naka nika ka KGP synod sep ngiru kanika ka sponsoring body jong kanika school ke jongiru wood hi kilaya wan kilaya kular hi ban ki jing rap ki jongki naka niki balang ki papier khamtam ka Maukhar Presbyterian Church wood hi kelawan ra yaki jing ai sobha jongki bangin ya chaprang no bangin la banyo ban thiet no ki jing don kam ki jongi wood nang ta bat naki seng bahalang ki papier nang ta pade ka Maukhar dor barsnong kelawan wood bat baro kita ki nong mi khmat bat ki seng ki papier ki lewan banwan no yaki jing ai sobha ki jongki nalor ki ne pade ki riushimet kilaiwan bat kham tam kanika past pupils association jong ka school ru kini ki nok ki khana school ki barim nang ta pe ki nong hikai ki barim jong kanika school baro kilaiwan ban support yangi ban ai ka jing kershan ke jong ki yangi nang ta pe naka Dr. H Gordon Roberts Hospital wood kilaiwan ban ai ki jing kershan ki jong ki yangi bat kumta ngam la shu bangan jer ken yi kita ki balaiwan hang ni ban wan no sinyang nakabenta kanika kam Hah? Ke. Ini layak lantai.
Bade ko mangi lilay apan baik lilay arai baka school kan long nok kasi trik jung banai Jun baka timing ng lapan banai ki kan long nok kandai arpo baka porwai school kan long function baik normal ke timetable kan long ikum jo ting la don ke jing pen create namar ba ngilay pen baik thamai ki rukom shong jeng ki classroom namangin haban penon kam kini ki old building ha ka bang ngila shu penon kam nok mai pat mchang iklam penon kam na classroom mantap dai ki tu ki kamera ki bang shu e bros ka tu ngila penon kam nok classroom kan te mentang ngila dan kerja penbek ngila arrange thamai ya karukom shon ki classroom te marsen rung ki khana ni te ki nong hikai na dang step hi ka don lepa banap ki khana bat ngila ai ru haka notice jong ki khana ba marsen rung po jong school ki ne kan du be direct ki class teacher te ki class teachers jong ki ba pair ki ne lam ki shaki classroom te accordingly ngen sia penlong ka counseling ngen sia penlong ka jing duai la da kami kan du mo kom ka trauma kla bandon ting la shlok alert hina mata ki bro khot ban inget kumbang la bu jing duai ndu pasdang inget hi ba ublei un ai ka jing pentengan ki khana ka jongi khnam kinom don kan du kata ka jing sngau arta tien dan ni ka jing sngau da kumai pat kan re ken ya chaprang ben kumbang mangi nong hi kai ru la don kata ka jing sngau scam kan ki sngau scam ka jing don kat ka jong ublei un ya lam ki baro Halor kan ni ka jing tay no ikan ka school ng patla ban ong ipi lanungin sedang no namar ba ngindang don ki committees ki paper ki bangidang hab hi ban yasong tinang ta pa ngindang haban perkhat ki bon ki lenti mo ki bayadai hakaban sedang ya kata kakam ti halor kata ng patla kan ban ong lanungin ngin sedang ya kan ni kakam on Kipulit jong East Khasi Hills hagas ngi palai jong katayo kilayo kem yo we ubriu baladon kti hakaban kam thok eladi kum u he officer bat syukori ki pat ba ban pinyo kam pinyo jam yaki rengkat bat kasim ru ya kapisa na kilai pho prangut kisamla kabalakot chaka pra phaulak tengka Lah. Pemberi MJ non risotto. Whatever it is. Ki pulit habagli ok pediang ni kejung ujor ha kakan trek ujemang arhajar arpulai persyayo ba Richard Teblang Swear ubla kamiladi kum officer jong ketenan IB jong ke Ministry of Home Affairs bat ubalaya dru menterwa ya ki samla ya ki kam ki beper ha secretariat Shillong leng ba ki MPSC bat DSC kumta ki pulit kilalit ban kem no yo ba Richard Teblang Swear ubala dan live kandai sem karta bosong basa hawa ingdo balayo ruban kurup ikakali bolero kebadan new number ML not sunz lai not nyo kebadan bat ka light saw ka laptop ka mobile phone bat kikot kisla bat kejing toket menta persyayo ba Richard kadang ya cekman
Kipulit Gletho Boba Richard ulah betha iunong mudoi bandum yang kepisah bakot Prapolak nakilai pu prangut kisamla. Nrai Boba Richard haba ulah yo ekring kepisah ulah lek kiari unong mudoi hadian baem semlala setia ban pen yo akam. Haka arpuar terek ujemang kipulit kelum ding jeri keli opriang sekawai kejeng ujor persya yo Boba Richard. Bola kamila dia kumuhe officer Joket Tenat Pulit Special Branch. Bat kamru bolala ban tiap kam pulit kisamla. Bat kebakwa kinhap ban siau silak tengka na gebenta kitu ki bampat pas metrik kat bagi bala pas metrik ihap ban siau sanpo hajar tengka ki pudet kila pengat yang ni Boba Richard hagi artli ki mokot duma haka tanat maulai bat haka tanat lumding jeri ki pulet kila kenturu yakinu ki beliau ki bala syat hok Boba Richard bagi net ban mudui dak e jahar haki tanat pulet tiki bo blok ni pi ban ki don ki brio ting ting ki phatep kamong hoi ngangai ram no ko ba don pate ki we ki accuse ngang on bel ki ngong ya ba ko kini on pele ko message nga I believe in above the law in the law mat na kren no na don ni eng ni li chopokot ngong will solve the pokot don en ma ba pinshu ya mai ki brio ki ma hi mi ha ba pen on ka don ka ai le cha ka ai ni don ko pot ni chopokot ni le Don kibrir kibang ikan tangong itu kingnya sol pokon. Mungkin kono kemates ngamlam kan sol mape. Ngin suya mangin suya ni kami ha tingata. Idon ki kali ki bahaya ro. Sumutul in one month ki kipan kamdan kanu ka ayu agreement mo. Kipan akhlak ay lak ngalay ko na. Ang to yang ini cukup. Mani ni dia ngelong undum. Manero apa pun mengapan arrangement ki kali sitai utahin Manila shu ayu so ay tang ngafun ngan kret hakma chumbor ko ba ngan ay number seta ba kalau tak kali number nan ibrio mo iban yalam ni himan sitai ni kim ay shu tombok ba iswan to ekran mo sa bawa sa mistake long punta kan nama bangin don jangka usiarap te ki long kum ki intelligence ai input kan ki te ngarap ki ngasa sete ting ngalam mi pun ngasa lang di ki kan ya hello nang oi ki brio hello don i against addiction ka hello ini ya le ka ai supo kan ini apa supo mo long ka kalau makan raya ko hap siya may kata naray. Kenoy kasinong da kamday ka. Yang mentang kasinong katip, ikatip, ay. Oh, bakit itip? Dari mana mau ko tak kritik itu sih. May tibre ko nito. Dang maniginisik dan iba po objek itu mo. Dek yang firung ru mo ay nama kata ka disi day jong pi. Tamba bunday ban panmi jeng kelumar. Lada penunjuk keluar ke senong ke maksud. Ya biru, ya tahu besok biru. Mau ibu ar ngomong batang ini. Mari nyimtip kita bawan kita hok ni pendai. Gimana awan nak pendai. Mari yang ingat sih bagi kali cuma ngat kam nak nak beri jompi ni. Kali ini ba. Jom ni tu ni mak tu. Maka rahi kali sama polis. Police department. Nah, tapi semua tu bi tok epi village police. Ni tu mak ban terus kata. Kesenong katip nyimtip. Nyimtip tambah jual wak biru ni. Oh, siren ada. Siren dia. Non light. Oh. There's no point of taking the medicine. You have to tell the doctor once you take him to the medical.
इसको Ata. Kejengaki unoyalam ke VPP uba aden embasel mod kelas sedang ban sapriang hakaleng kibenta jongkari lum kasih jantia hakaba kipat ba hakatan Southwest Khasi Hills kilami ban yat rally ban ajeng kerjaan ya kejengaki uba aden ubalayeng scam ban dawan ke sorkar jela ban penbet temaino ya ke reservation policy jong ke jela. Reservation policy. Down, down, MDA. Down, down, MDA. Down, down, MDA. Baden. Kasur upat bah kinong Southwest Khasi Hills lambat kiseng bhalang baper jong ke distrik naduk HYC, HANM ke Hito ke SSSS rengkat bat kipat bah kilong kemelong kepa bat kisamla. Hak arpsan terek urempang arhajar arpulai kila penlong yaga peace rally ne kejengya pat bah rengkat bat kiplakat hamo korbat. Kum kadak banikit lang yaga lengkor bat kila penlong yaga ne hayo mo korbat. Ban kersan pura yoba adan mela basayo mod badai ban penbet no yaga reservation policy hak jela. Hadian ke jingyat rally la yo ru ke jinglang lengkot haga ba kinong ilam boper jong kiseng balang kila dawai ki arngut kinong mikmat jong ke distrik Southwest Khasi Hills bagi de ban mi syakmat ban keren halor kene kamat tungkam tungjam ke bakta ki kun samla kumba ki jukular iet jat benrio haga por election mi syakmat berkesan di Baardan le sekadek politics kadek jile politics kadek jile social renga kwa banyak thusha ya pi baka jingi syakmat berkesan di Baardan kam le politics Nyimton kamale politics, nyimle songship. Mereka dia ketawa nam tak kacat benriu. Ban im ya kacat benriu, ban im ya kapatan ki khun ki kti go joti. Kata kata ketawa ka ji pai mi syakman ban kersan ibadan minar basaya moy. Alor kan ka reservation policy. Ban kawero bangin kerpat iki amale jungi. Kide ngi dan arngut ki amale jung ka Southwest Khasi Hills district. Te gini ikram padio EAA bi dai bagi kran ya ka reservation policy. Dengan slogan kepat, dadalong kamuan dadapi snothu, to keren nok mentah nomor keladi kapor pan keren. Ki MLA Jong ka Southwest Khasi Hills district ka jongi. Kata kalon yang iba ririk tongkar, lendo tongkar, bad iba plus marway. Nasional ban pertaya gini ki kenten. Babalai pihun ban yoi ya ki khon ki kti ki jongi kabri hunyo trap bapin supek nantai na po assembly klam krane ye ya kani ka jindawa ka jong ka sur jong upat ba jongi namar kata na kintu yapi bapi day ban ong ay no nanne shakmat nadu asai pidai ban krane ye shapang kani ka job reservation policy. Namar kani ka jindawa kamde. Bang idawa ban pendu ya nori ano. Hanai kadai ka jindawa. Ya ka ba kalon markaju. Ba kamde ban kta. Yo para jungi koro. Ba kamde ban kta ro. Ya ka jat benreu ka jungi. Jong ka jat benreu ka jungi. Mentau dan hante. Ban satngan lane ban siam ya kane ka benta. Na ka benta jong upat ba jong ka priu hanyo trap. Tengi na kaseng isno ban kersan ya kai kaba ununo yalam usim halar jong kan ka benta. Pila tiphi bakum kaseng lara pidon hakno kono ka benta. Ba phiale ba phimi shakmat na ka benta ki mat ki jura ki bakta ya ka inang ka salang ya ka ri ka jat benre borok away nilong barakloy wat ban IT yala ka jong ka jingi amro na ka benta ka jimba jong kilang tin ki jongi kum ka sen nikloy
bansim bat banyada Hoi ngidon lai penrengut kinong mikmat nrai ngi tang sangut kibayang ya kanong rem jong upai ba jong kari kasi jantia ubat kersan ya kisamla nang ne sekmat ya kaba kisamla mentah kidon hapedeng kijing jaumat kidon hapedeng kijing selse bat kidon ro hakakutlat bat kidon ro hakayap kaim kapateng kapaket kebansawan nang ni sekmat tekom ta nakaliang kajongi ni kentu yakine ki life argut ki nong mikmat kajongi tus nyau bat tus ngap ya kasur jong kabri nyau trap jong kasi jantia kai kabaki pai ba jong kajala kajongi kipan lani ki ut syapi ya kabaki pai ba hamanla ki konstituensi kila jet ya pi banlong kita kinong yalam ban yasaj na kabenta kajaj benreu nrai pelse menta habaki pai ba kila jet ya pi nrai pisngap ya kasor jong pai ba nrai token mau hakawai kasngi bat hakawai kapor bakasa pai kapor ya pi dia male barok lai penremut pinsa jauh amat kumba jauh amat mangi mentah kisamla na kabenta ban penem ya kari bat ya kejat benreu lada kejingi ki kajangi kanang yai peteng ngala benong lada ka sarkar kanang kuman kampat kot bani keren yi ibaren nagaliang kajangi ru ngin sashim saka waibat kesenjam hapa ngada desek kajangi bat ya kata kesenjam ngin sapen bena MDA! 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 Reservation policy! Reservation policy! Kita wabat penkelah reservation policy! Down MDA! Down MDA! Nama kata ni penken mau yapi lana biong mengipet ye kimat kijing aja beliau kan mau kini kisamla kikun samla ki pule ki dai ki mati jom ka jaj beliau nama kata ni kentu yapi to kan mau to sobha ban krene no nama kisamla menta kembala keren kembala besar hakmat ngiui bahaga jing lenga haga jing pisa bat haga jing lom desperate na kebenta ki babun ki kerdan ki bapas ki latif ki nungkwa banjar hagaba habadon riumot ubayo prapeu ujongi usabek no sadin hap thep no ayo busan peu bon rikho sakmat ki jongi ki bapas prapeu ki hap kut sakendong ki ba pi yami khamat ma parti mo pi fidan piladan ni kani kaman garis sepasan te balai pim keren ma pi i ba ki wai kele sakmat balai pim kersante pia persang ban banuat purom banuat dang banuat daw kajat benru jongi la kaya sakut tan kumne ngenam poi sai ru perkhat lem nam tak ikun ki ti ki jongi sanu kin lek la salis ni atong syuhun bandal nalaki lawan pai lagi jen pule kila bat iki geran ki bafer mereka kam ka bakitrai kimdon panlek no sing beri no makarta kala dai iki ka kam ka jam kimdon henry kim banse pansim ya ka sang ka ma banop haki ei ki jing sobha jang ni ka pertai bat ban khat ya kala jong ka jingim hatu kum ki kimi ki pa jong ka sowes kasil ni kwa bagi dangui ya ki khon ki jongi nangi sekbat bakin mat ya ka bakom kita kajingwan ka jongi ane ka por ka mga ono mele mesdang nyimwan ban kershani ka parti VPP regi kershani baden ibalongo nongelam jong ka check beri ka jongi ibala shem ya ka senjam bansa dengan klam bopor hangti ya kpat jong ka sekretariat bandawa na ka sarkar ban penbaik murder ya ka reservation policy ban ka yang jongi ki sur jong ka southwest kasil ni pha ya ka kubor syafi ka sarkar ni ban penkoi ban penbaik no ya ka reservation policy lala phim koi ban penbaik ya ka reservation policy what up baka ding kan klang nangi na southwest ka jongi ban mangiro ngim koi ya ka ban lek yang tia silong ban pen hem ya ka ding ya ka jingi ki jongi baran ngatrai ki sama ki jongi nang ni ngilong ready banemi nang ni ban election ni badan hangtai hasilong lala phi ka sarkar bilang kuman
Kathanat Enforcement Jongka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC hakasngi palai kala penlong ya kajing khandra ya ka trading license jongki kali bat ki barjala ki banya ki kali kamai hakaleng ki benta jongka nong ba shalong. Kani kejing khandrai ki taksi kamai kelas sedang naru kopor katway Benjamin Step hak arpsan terik ujemang ar hajar arpulai. Haga bagi pulet enforcement kilabat ya ki kali kamai ki belanja de ki bamde ki khasi haga bala betha ki baki de ben yo shwai ka trading license naka KHADC baki nyo ban kamai. Ki pulet enforcement kilabat ru iki kali kamai ki belanja de ki khasi ban kli benya laka kali ke baki kamai kedai ke jongki ne kedai ke belalong try de ki bamde ki khasi. Bad haba kila syam bagi try jongki kali kamai kedai ki bamde ki khasi labat ha bade ban syam shwai ka trading license naka KHADC. Ya kani kejing khandra lapan long hamad pran hayo maulong Lakia Road ha kejaga yang taksi ha apa mau prem ha muda parking lot klik yodo alat mkra dan keti malki barik polo golf links nong mensong nong thamai bat kiwe. Kani kejing khandra kan beteng biang ha ka arpun rew terik ujemang ar hajar arpulai banlum jeng tip gi kali kamai ki belalong try dagi bamdei ki try jela bat kumjo ya ki bamdei ki khasi ki banya ya ki kali kamai. Bat ban betha ikini ki bamdan ki trading license bagi de ban syam no omar dor ka license namar kum bakalong menta bon ki bamdai ki try mulok ki dai ki belong try ki kali kamai bat ki dan bon ru ki bamdai ki khasi ki bakamai de ka banyak kali ndrai kim shimla don pat ya ka trading license trading license dan ya benar है बिना आप लोग इधर में हमारा शोरूम नहीं है बिना लेबर लाइसेंस और ट्रेडिंग लाइसेंस हम लोग का स्टेट सब पैसा सब जमा करे अपना स्टेट में जाएगा जरूर ट्रेडिंग लाइसेंस ट्रेडिंग लाइसेंस गाड़ी में किसका इशू करेगा ये खसिया का इधर खसिया का गाड़ी ड्राइवर आप लेबर लाइसेंस कहाँ है ये तो आप ऐसा करो ठीक है थैंक यू सर शिम डिटेल्स कहीं तो शिम थैंक यू तो kebaning kong dua tabang so komen hima lada gila sia ban biang got isla ikun nomor kun samla jongi ba nang asal ba pulir bun sen jemi okam dada di apply ka kam ru bun sen shoot top file ba imla man keren jengai than raya ka geti hiba menta teng tristom kat bala hiba bengin ta kan nya im langan gari ba jaj merdeo bro aku iman markat ka baja ka jaj merdeo jongi kamjuan ka action kamjuan da nomor tharai ko man syong tep ka CCTV ki pelip lat khnang ne tep kolong umno na ngima menong nomor ba baja dale ukasi jongi tang chi hapo apsau kanta la proof le dale gi bar jala pat njuja teng bon sini ki kies kile nang ne kila cakap pet nak senang lah dia. Kena lapoi senang lah dia ke an setiap layak di kawai. Miok syuk ban rak sini ni. Te ngi kerpan nak ya sarkar pakan perkat lem yang ngi ki belah ngi rupa besakun sayang. Te ngi mdan lat aku mai ba tangan ni kalat yang ni te ngi tang atai namdan ai banong buan kan ni jing serang jungi. Ingin nya trai lang ingin nya skmat nya serang ingin lak pada ban wan rak lang ikna wan rak kau. Kam tam mangi bab sayang sasam i bagi non tribal ki labun ban kamai kali yang ni apa nong ba sulap ani labuan pelat tiba banda nyau temak syuk kira labuan pelat banda ken kalan jalu para kalaban lai mukra bibi pulu nong mensong ki labun mak syuk banda nyau tu dia yang ta kan bak sekiwan rak jing jot di sini nak sama jengi ti hari jing bam yok kam yok jam ingap ke teng na yeng ru tang sudah kat indiat lamuer lupa bre wajing makat bam yok kam yok jam poi tak kena ko crime tu ya tengi kepat yang sarkar ngi kepat jor kat balak te ma ahi dah kot kesla ke babet kenang niru nimsok nginum dan kata gajinya kenat jing bereng jengi bat no ru kalau kumno kamai gaji pat kamai gaji te bak ngilak tahun pelat namar ba ngam da tep bahas pang di sirien tang ba kala tahun pelat ka kamai gaji tu ni kiswo kumno halor kani gaji khenra trading license jongka district council yaki non tribal ki banyak kali ya nong ba sulap ngi na kaseng tinggal simkhia ba menta na bar ngi nang ni sakhmat labon ki barjela ki bawan ban kamai bi anyang ni kimdon ka labor license kimdon ka trading license kat nung isong
Deo kemensim kejungi, abang i kikun kasih karajungi, kim yo jam syu, ndre ki bar jelabat, kumbang i cek mata, kim don ni ke trading license, kim don ke labor license, kamai bi ain be. Jadi ngi tre sistem bat police department, bat ki enforcement jong ka KSDC, bat penduk benda me kumi kini berfai. Mla benyau sung ala dep note berfai ki number, nadu la sangi la stop oi kini berfai penginum cha kat kim biang ki kot selajungi. Kini ka jingka tapi kan beteng na. Kan ai biteng man kapor na kapor sa kapor. Bila beju ki jaka ba nong ba long ji. Menta ka nong ba baro ko wingi la don la ka jong kinit wingi la don ki checking pat ki enforcement joka KSDC. Rei ka jing lej menta ka si ka long ba ban kenra ya ki kali ki bom don ni ka trading license. Pada ka jo kapor ban pedro bagi driver ki bom don ni ka tuka clearance level license. Keladakin ya dan ibam dan pak ke action. Ya ki bom dan kamu let's say lada ki la ban penbiang ya ki kot ki slat ki biang ki bakat kum ke jingkwa ke jumi let's say kita ngin ai ki bom dan ki kot ki slat ya kita ngin la ban ai. Dah kecing bitar halo kecing pemla kibor penyak jung ke sekolah ba North Eastern Hill University Nehu ban penbit penbiang ye kecing don kam jung ke samla puli kabaka seng kala let ban ut ban nam man la kapor hakala sing ublay jung ke tayo ke KSU Nehu unit kala let ban khang khardep sendon yak office trekam jung vice chancellor ka Nehu. Ka KSU Nehu unit hak arpuar terik jemang arajar arpulai kala khang sendon yak office terikam vice chancellor Professor PS Shukla halor ka jingkuman jungu ban penbiang gi jing dan kam jong samla pulie kene ke skol ba hagi bobon kiliang bakentup naruk ka bos ka jing mamla ban penbiang yak jing dan kam hagi hostel bat kibe ki ba keseng kala bo jing dawa la man kipor bagi kendo ba vice chancellor Kaseng hakini kesni kala let ru bani kendo yu vice chancellor bani kran halor kejing slam ban penurlong yakini kejing dawa nrai nagadau kejing bamtre vice chancellor bani kendo kala penlong ya kaseng ban khang senon ke office terikam jung u bat kumjo kaseng kan tre syu bani kendo yu tat anda uni vice chancellor ula penurlong ya kejing dawa ki ba kaseng kala bo akamat jung u nagapor syakapor Dah kecing temu bantek lakam ya kecing wan buhai shnong kibrio ki banabar ke jella hakaleng ki shnong ki thau hakisngai palai jong katayo ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC kala lum ya kecing alang bat kirang ba shnong banyak tai sani halor ke nikamat. Ya kene kecing alang lalum da Chief Executive Member CEM ka KHADC Ubati Tostarwell Khan hakabalaya don lang ki Executive Member ki MDC bat kirang ba shnong nakishnong ba per. Ubati tos ulong baka council ka don ya kecing skokya ya kecing wan ki brio ki banabar ka jella ban buhai shnong hakaleng ki jaka khamtam habadang shen ki brio na ka jella Manipur kilawan ban re tengen hakishnong ki thau. Ulong kecing alang kala shim ya karai ban penmi ya ka notification ne kecing pen banapat ba ya baro ke dorbar shnong ban pentre kam ya ka Khasi Hills Autonomous District Council Maintenance of Household Register hakaba ke dorbar shnong ken hap ban register ya baro ke nong shongwai ki traying bat ya ki bomdai khasi ki bawan na ki wei pat ki jella Kamtam kumba play ya kecing ja po madan ting hakaba kaiton kini ki tribal lantai na po Manipur hadin ke jingja Manipur plus tamban wan pat syong na po madan ting bat mentala se kila kri sikiwei pat kishno te halo kini ke jingja nakaliang ke jungi ni solong concern ya kini ke jingja bat kumta ngalalum lalang ya kini kirang basnong ibadai tang nasor ni kemkhat ya ka senjuk yang kirang basnong jong baro kisnong ke badan po rikasi nakadaw ba ni kwa mani kerentang ini bata Teka basotanat kalong baro ki dor bersnong kila penpau ya kecing simkhia ke jongki kidon ki belas sedang kidon ru ki bandang mut ban sedang bak kumjuk ru ngila pelong alert ya kani syaparo ki dor bersnong baki dia simkhia manta ban shek
ya ke jingwan ke tibre ke benabar ndai tangi kini ki bawan na po Manipur ndai kumju ru ya ki bawan na bar celai ki bawan ban shongwai bawan ban tre ban kta bawan ban khai ban pateng hagani ka nongba te lengba kani ka sngi la shim ya ka rai da ke jing ai jing mut lang jo ki ram ba shnong baro bat ngapan pau ni ke jing song komen ke jonga jing ai kuble ke pang ke jonga ya ki do ba shnong ki bala sedang ban le ya kani ke jing temu jongi ba kata kalong ban register ya ki nong shong wai baro ki badan haki shnong ki jongki te nakata kadau ngila rai bangin kami ya kawai ka notification nakaliang jongi ka district council syabaro ki do basnong ka bangi ong ka Khasi Hill Autonomous District Council Maintenance of Household Register kabamut kani ka jing register daki do basnong ya ki nong shongwai ki badon menta ki badai ki khasi ru ki badai ki temporary resident ru ki depan register nangta ya ki trayeng bat kumju ru ya ki non khasi ki bawan na ki wepat ki state bat haka juga po ni la shim ru ya karai ba kinu ki bamut banwan shongwai ki khamtam ki banabar ki dei ban yo shwa ya ka permission ka pada basnong ka bamut kinu nu ki trayeng hashwa bakin aiwai ya ki yang ki jongki ki dei ban lik pentip shwa sa ka basnong ban yo ya ka jing bet jo ka basnong bat hadin bakil ayo ya ka jing bet ka basnong kin sala ban aiwai yeng ki om dei tangi kinong shongwai ndai wat ya ki dukan ro kinu nu ki try dukan ki trayeng ki bamut ban aiwai yeng Syakibar jela ban khai ban paten ban bu dukan ki dei ban yo shwa ya ka permission jong ke jing bet na ka basnong kani gede kawai kamat ka bang ilaya keren ba ilaya tai sani ba bat ngasukmen ba baro ki do basnong menta kia treasure hem na ka benta kum nu banyada ya kisnong ki thau kenang ba nginom long red pa hala ka jong kari Ubat titas ulong baka jinga lang kalarai ru bakino kino ki bawan shongwai thmai kidai banyo jingbit shwa na ka do barshnong bat wat ki trayeng ki batmu ban aiwai ya ka yeng ne ka dukan shakibar jalla kidai ban panching bit shwa na ka do barshnong UCM ulong baka council kalapan ru ya ka jinga tray lang ne ka do barshnong na ka bentaban penlong ya ka jing khanra trading license ya ki bar jalla ki bawan ban khai pateng bi an klem dayo ya ka jingbit na ka council ang bede ba trading license nakaliang ka jungi ngilapan ya ka jinga tray lang jungi do barsnong kila penpau sibun ki jing pat ngila rai ban ai ka we ka notification sya ka do barsnong haka bede ban trilang na kabanta ka ban check i trading license ban ngila kentu i kita bersnong ru bakim day ban ai ka nono ka NOC klem ka jing menjur jong ka executive committee ka bamduna ya ka jing dun brio na ka arbanta na ka layan ka bamut 2/3 of the majority of the members of the executive committee jong ka bersnong kidi ban ai ka jing menjur ban ngil ai ru sibun ka jing penchai haka bede ba kumno ba ka do bersnong ka donru ya ka daw ka donru ya ki nongrim bala da kim kwa ban ai ka no siru ka don la ka jong ka nongrim man kat kum ka trading by non tribal regulation act lada ka no ka business ka bala la ban le do trisnong do try muluk kamut ngidon ya ka nongrim ban kentai ya kata tikani ka ka we ka ba ngile keren ba kum juru ba nang ni syakman kandon ke jingi trilang bagi do basnong bagi tu kidukan ki pam sumyo etrinesen nakal yang do basnong ki pentip no marmar singi bat ngin lei ban khang no itu kidukan paro khoi ki bam pat yo ya trinesen lani ki bam pat renew ya ki trading lesson UMLA ke South Shillong constituency uba san borshulai hakaskin sajan jong katayo baladem ula pelat ba hakajing halang kebelalong ha Assam Club Laban ya ka pisa ke balakot khat ar kelur ar ponyo lak henriu phawai hajar tengka nakabantaban pentrekam ya ki skim bapher ke ban ajung mento ya ki pai nong song shunong jong ka constituency ya kani kamang tengka ke bakot khat ar kelur Arpunyolak henrupuwe hajar lai sepak tengka langmang langbak Urban Smart City SUWP bat PWD Roads SPA scheme na kebentak kesenam Arhajar Arpuar Arhajar Arpulai banchna ki kampenroy ha ke South Shillong constituency. Badakani kejingalang lawan banedon lang kirang basnong ki senggentai bat ki komiti bapher.
Hagani kesingi ubasan bor chulai ulapan ku buram ru ikirang ba shnong kinong senchar shnong kirang ba shnong kibarim bat kiwe ki bahap apo ka South Shillong constituency. Ubasan bor chulai ulang bakani ke jingla ban pelat ke song pisa ka dairu namar bagi pat ba klapen job biang yeu ban long u MLA kini ka constituency. Bat ikani ke song pisa lamang na kebenta ki dor bar shnong bopher ki bahap apo kini ka constituency. Ulapan tip begini ki skim ki kentup ke jing pen internet ki dong ki shnong ka jing bo ki boarding elektrik ha ki dong bopher ka jing pendat ki kamera CCTV ka jing pen bahai ki surok kinala bat ki ki kampen roy. They're physically, mentally, physically, and even financially they have to spend from their pocket for POL, for T, when they go along with the Rambashnam and his Dorbar for inspection, for survey. Thank you so much. Dorbarshnam also, thank you so much. I must congratulate the Rambashnam and all the Rambashnam who have given the cooperation to the various departments. WD department, from the executive engineer, the assistant executive engineer, the JE, and all the Dorbarshnam have given their cooperation to survey, to do the measurement, to prepare the DPR for various roads which we have got sanctioned recently. And also we are going to release 100 numbers of LED street light. And I would like to request the head of the traditional institution, the Rambashnam Rambadon, sit and discuss nicely, and please identify. Don't concentrate on the main road because the first phase has been installed, as we have seen. So this is the second phase for 100 numbers of LED street light, where we are going to embark to distribute to all the Dorbarshnam, including village council. We will try to install in the by-lane, the isolated place where the anti-social elements, in absence of street lights, they are taking advantage in using drugs, the variable messaging display with smart pole. Then we are going to install ECB, emergency cell button. So we are going to install PAS, Public Adjust System, and ITMS, Integrated Traffic Management System. So this will help us a lot to detect those criminals, the antisocial people, the criminals, who create law and order in every locality. This is the beginning. Umentri Rangba kejela Konrad ke sangma hagasngu blay jong katayo baladem ulale jurip ya ke jingtai ya ke state zoo ke badan umtro Riphoi district bat ulapan pa ya ke jing kimilinti banyo pleno ya ke neka zoo hasua ka khatsan tarik unailar hatian baladep ban penbit penbiang ya ke jing don kam baro. Menteri Rangba kejela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ulapan tip patba basyan onla ban play patba no ya ke zoological park lani ke state zoo ke badan umtro ha ke distrik Riphoi tang hadian bala ban penbit penbiang sakat tu kini ke jingtai ke bala pentikena ban pendap no hapo ki katu kini sngileng ba ketenat forest. Ya kini ke jing permenau Konrad Kongkal Sangma ulapan bena hadian ke jingnet jurip hidalade ya ke jingtai ke badap shnah kini ke zoo ke bala sedang bantai naduk ke senam arajar kat kendai. Henry namar ke jinglen shop ke kelam COVID-19 keladon ke jing khanglat ban pendap ya ke jingtai. Henry la antat ru hadian ke jing jurip Menteri Rangba ban pendap no asyan ya kini ke zoo ke balamang kumbalai pesan keluar tam ke jing lut baro. Habakran ginong tok kubor Menteri Rangba ke jela Meghalaya ulapan pau bahak kini ke jing jurip jung kalong shisha ke bas nguhun ban ya saudong saukun jong kini ke zoo ke bala jandap artat baro ke jingtai ba ke jing don kam. Haka bahadian ke jing peliu jingmut bat ke officer ke tenat forest lala ban penting kena ban peli patba no ya kini ke zoo hapo ke khatsan terik unailar arhajar arpulai haswa ke jing rakhe ya ke singyo la luhut kari. Uletho bahak kini ke zoo nuanra shibun gizat merat ke ban sawanra na keleng ke ban sari bat bo akini ke zoo ban penbernia ke nong wan jengok kai perthai ki kalung kena bat ke Rangba. Namar nalor ki merat akini ke zoo an sawanra ru shibun ke jing penbernia ke ban ai jing huni ki patba ke wan kai da ke ban rap ru ba ke jing terika mah akini ke zoo kan long bet kat kum ke jok ke bamenta.
Halor kalat tungkam tungjam ukan rat kongkal sangma uloong baik ni kebentaan IT hi hakatanat forest ban tungkam ladadan kambrio. Kiban pej bat kemi ya kani zu bat an sailat ru ki kun samla ki berani ki sab sengkam lajong. Ban sengkam Hagaba Menteri Rangba ula debru ban ajing mut ceki officer bagi nang penbit penbiang syo hakani zu kum gejing tau ya ki kenja krem bat ki ksat ki ban long gejing penina me gejing ruspa jong ngani gejela hakaliang kemai mariang. And in the last 3-4 years, the work has been going on. Of course, there were numerous challenges that were there along the way, but I'm happy to see that we have progressed to this point. And after my review today, I have been told that we expect the infrastructure to be ready within the next 45 days. That is within the month of July. So June and July, we should be able to see the infrastructure being completed. And we are hoping that after all the clearances that are given from Government of India and the concerned authorities, we will be able to officially inaugurate the zoo with all the animals and all the infrastructure ready by August. So I'm hoping that before August 15th we're targeting. Of course, we'll see how the progress goes, but a target date of before pre-Independence Day. We're hopeful that this will start so that people from Independence Day onwards can actually visit this particular zoo. We also intend that this zoo should be run in a professional manner. So we will take necessary steps to examine the possibilities for that. We also want this particular zoo to have other activities that are related to, especially for children and for families. And hence we will examine, there's a very large area of 200 plus acres, almost 300 acres of land is there. So hence we intend to utilize it and maximize the utility of this place to the most. But of course, at the end of the day, we have to ensure that it runs well, it is managed well, and the animals are kept safe, and they're given all the facilities. And the children and the families and the visitors who come to visit this place enjoy it, and we make it as user-friendly and tourist-friendly as possible. We have animals out here, from black bears to leopards to clouded leopard. We have then the different kind of deers we'll be having out here, fox, hornbills, there'll be bird sanctuary. We also hope to have a small water body where we'll have different migratory birds also coming in. Hulok gibbons will be there. So like that, we'll be having as many animals that are indigenous to the state, and also we will try to get as we go on to the second phase and other phases. We hope that we'll be able to expand and we'll be able to get animals from outside also. Yes, the whole point was that, and the idea is to bring and keep them in a much better facility. The facilities that they're kept in right now are not as per standards that are there maintained at the national level and international level. These particular areas that have been made are as per the standards given by at the national level. So this project is a total 35 crore project, and till now we have done the first phase, which is approximately 21 plus crores. So in the second phase, another 14 plus minus crores will be done. But apart from that, as I said, apart from government investment, we are hopeful that once we create the necessary infrastructure, we will get private investment also going. So this project will be far bigger than the 35 crores that we have planned. Da kajing temu ban kentiu ya kajing elak kai football Hakari Boy District Galinti Jam Football Center kalaya soya ke sekolah nek Memorandum of Understanding bat ke Saiden Secondary School kanang ba nyok ban ajing hikai ki kena ki badan sam bakin pentibit yaladi hakajing elak kai football. Banang kentiu kisap kipong jong ki kena sekolah kabaidai bat ka kamel akai. Kibor jong ka Saiden Secondary School kilayo ekalat banyasoy ya ka Memorandum of Understanding bat Galinti Jam Football Center de kajing temu ban ajing hikai banelak kai football bat ban pentebet igi kena pulia jong ka school ha ka ne kajing elak kai. La ban kero hang ni ba Galinti Jam Football Center ka de keslam ajing hikai ki kena kajing elak kai football ha ka balala ru ban penmi shibun ki kena ka balayo ekalat ban pentebet ila dia ha kajing elak kai football. Bat kilayo ru banishim bentah ki rensan boper ha ka jela bat sabar ka jela ru kumjo.
Dangshan kini kekenhuan kalayo ru bana Asian benta hagelumpung ilakai jangka third Indo-Nepal Youth Games International Championship kabaral Shulong ha Nepal. Ha kabagi thay ilakai na kini kekenhuan kalayo bankur yakata kemaksiar. Ha gani kesni saakan mau jangka Sidon Secondary School bana soy kini kesas skular. Lasa kilang dagi nongelam jangka sang HYC Richard Dingdo Presiden Ganong Po Circle, Secretary Keriboy District Tony Shela kurang ba snong uba Ike Lapang, Principal jangka Sidon Secondary School ba James Nong Siet bat kiwai-kiwai. Ha gawai pat kaliang kinongelam ke HYC Nong Po Circle kile yoru bani tenrong lem ka kia kasion jangka school Sidon daga ba ai song bah dagi ben kenang baki kena school kinyo ban syong hagi por balong school. Bat lapen kup buram ya arngot ki kena school ke Sidon Secondary School ke belayo ban Korea katak maksiar haga jingi shimpenta jongki haga jingi lakai football kebelalong ha Nepal. Apagi wa yang kadau balai lagi juga. Kadau kalau pa anda di election lekele kai bun ki nun skimyo bun ki class keeper ki duno de nama tu ke duno yang kata jingpui ka penong di haga sport bakadia. Henry kadau ke jingkumanya ya ke school cyber haga jingalong Joki Headmaster, Managing Committee, Rendah Mahi Indonesia Bawa, Isinya dan Jingkri, Ban Ketil, Jadi Dikna, Kibadan yang Asam, Ban Kibadan yang Hamas Kuat, Ban Nado Kutasi, Dilasainya dari KOU, Bang Indonesia dia, mendorong Headmaster mana, Bang Indonesia dia, Kibadan Kawan, Ban Mangi Hamas Kuat. Habang ina sedang ke kubur, ngina penken mau biang ya kimat pakongsan jung ke kubur mentaka tayo. Nlet jurip Konrad bat Himanta ya kijaka Hajanta Hills bat Karbi Anglong. Poi kino yalam ke HNLC Hashilong na kabenta ke jingya kerenya sub. Sedang ke VPP ya ke jingya ki da ke jing syak tangan Presiden halor ke bahak tungkam. Bamdu ke tilit ding ya ke school KJP Girls. Kam uway ubriu yalade beriu officer ban penyok kam ya kibriu syakem no haki pulit. Wan syakmat ke school Sherwood hak SSLC bat ke school Adventist hak HSSLC Arts. Bat kitem men kikro bom dan nong sumarshu hapadeng kakmat bapuk samrki. Meghalaya Board of School Education MBOS hakas ngi thoding kalapan benaya ke result jong ke Secondary School Living Certificate SSLC hakaba ke School Sherwood Natura kalayo bat ekekerdan ke Benengkong katba haka Higher Secondary School Living Certificate HSSLC Arts ke School Seventh Day Adventist Higher Secondary School na Thatlaskeng kalayo bat ekekerdan ke Benengkong. Ka Sherwood School Natura sahisian biang kelawan cakamat hak eksamen SSLC nika kelas 10 hak bakalayo bat biang ya kekerdan ke Benengkong. Usam Ridya Das na ke Sherwood School ubalayo sans pa anyo pu armax bat distinction hak indru tilig subject ulayo kekerdan ke Benengkong hak thop jong di arpongot kiwan hakmat hak eksamen matrik. Katba ka Jyoti Priya Bhattacharji na St. Margaret's Higher Secondary School Shillong kabalayo sans pa anyo po max but distinction haki hinru tilig subject kalayo ikakerdan ke baar. Katba ikakerdan ke balay layo dikilangot ke bakentob ya ka Tanushri Acharji ke bahana St. Margaret's Higher Secondary School Shillong Uritam Deep Chowdhury jong ke Sherwood School Natura bat Salrime M Sangma na St. Saviour's Secondary School Tura kibalayo sans pa anru pusaw max. Hagani ke result ke bamenta Iskol ki bana rilong garo kila pau bha hakaba kila yok ban bat ki kerdan baper haka top 20 jong ke eksamen SSLC. Hagani ke eksamen kila don sanpuai hajar arspa prapongot ki bele khonyaka ndai ki belapas kilong arpun 2000 ndruspa arpun daingot kabalong sanpuai point kendai lai nak sispa. I'm very happy. I wasn't expecting the first position. Like exams were good, but never expected the first position. So. My teachers, great teachers, my parents who were always behind me, and my friends, they encouraged me a lot. Daily routine was not so very I did not study very much. I studied 3 to 4 hours a day, but with full attention. Attention is the most important thing which we need, and side by side we need to keep ourselves healthy.
take mental exercises because mental health is very important for our SSLC examinations. Our batch is one of the most, it is not one of the most praised batches. We were always criticized for our results during school time. So actually, one person who was our English teacher, his son Nihal, he always encouraged us. He came to our class, he gave us lessons, he told us how to study for the examinations. Yes, he is very good. I would like to go with science to become a nuclear physicist. Jyoti Priya, just speak for a second. What would you like to? Just a second. I don't have any words to say. I'm I can't explain it. I'm so surprised. I'm so happy. I'm so overjoyed. How hard have you worked for this to secure this rank? Yeah, it really took some effort. Means regularity. I thought I wouldn't make it, but then I thought, no, I have to try it. I have to try my best. What is your message to the young ones who are looking up to you right now? Oh, my only message to the young ones is that just be regular and don't worry about anything. It's like you just have to understand and just be regular. It's nothing to worry about, and always remember to do your best. And always remember to pray to God, for nothing can be done without God's blessings after all. It's not just my achievement, it's there and my sister, my top supporter. I'm so happy. This esteemed accolade, no? I cannot believe. I'm so happy, and it's not that I just studied and just focused, but I concentrated on my extracurricular more. As compared to studies also, like it was balanced. Right, yeah. I even used social media. There was not an end. I was active day night. But then also, I received this achievement. I'm so happy. This is not the end. I've received this, this top 3. This is not the end of my potential. I'm going to try hard to, get air also, like all India rank also. So, and I would like to thank them, my teachers, especially my sister. I was awake, she was awake. She used to tell me, she's a past student actually. She passed out with bright colors. I'm so happy for this. Habapai Shik Examen Higher Secondary School Leaving Certificate Arts. Ka Samla Larissa Lamen jangka Adventist Higher Secondary School Thatlasken kabalayo saus paksan po marks but distinction hakisan teligi subject kalayo abad ikakerdan kemeningkong. Kat ba ke Evelyn Francisca Kriam jangka St. Edmunds Shillong kabalayo saus paksan po kendai marks but distinction hakihinru teligi subject kelawan baar. Bad uday na mesha nyota jangka St. Anthony's Higher Secondary School Shillong ubalayo saus paksan po marks but distinction hakihinru teligi subject ulayo ikakerdan kebalai. Kiladan nyongut kikena jangka St. Edmunds Shillong kebeli obat kikadan berper haka top 10 jangka HSSLC Arts. Mentaka kenti kiladan arpusan hajar saus pa anyo pulai ngut kebeli ele eknek X-Men Class 12 Arts bat kebelapas kidan arpo hajar saus pa arpusan ngut bat kejing pas kikena kalong rapo point lainot na kesispa. Kisong no bobio ini ka keran ka baar ka ni exam. So bahasa barat so I know how you play email pa ki no hikai bro I principal bro ki palok cha ki wujudan nam ka. Ada pila dan yang kono ka cikmi nanti bala ki pelajar ta ka result penjo abat ya keran. Oh kat ka second position tengah kam community banyak mga sungguh pelat pang lain no economic position ro. Pila mon batai tidak sepang kata ka kompon krek ujung pin ta di exam. Kumpen kereta ngashu krehi dangayo bol kuntu man kasi tengah kret mendabut kita nama bang kibun haki iki iru ki bangale lat naka jingkret ko ru tengam juda dan potan tema ngatharai banga prepare bhadi ta haki ki por shravan ke exams ki man shrak exams tengala kampuli bhahi kuntu sanju kita kat bangala but ngashim break sru hapadeng But nado pangadang red nado menta bangala he dan mek ta museum ban minot he long my dad I papa jangai je hikai ngai bala de file ke le lut na ka dot not baro
but haba fidan ka jing tmu fidepan bu shay ublay na kaman ti kumta habang krek ka ngamjuk klet ru bantuai ngaduai shwai ngapuli ka ktin jong ublay dengan sakrek ka wala mo ngadon ki perlok school don ka por de kitip shipang kata ki jo ben mo ki jo amba riu hok tang por exams kumta but kamdei kumta nomor ba ublay hi ai jing start ini rela dingin pusan shwai ka ktin jong ublay nang noti kata jing start kan wan ti kalau kumta ken like ni bo sha ublay hakmat ja mala ka por Jadi kecil temu di pasukma. ngakwa ban try ka civil service like ngakwa ban long IAS officer la sha de he dia ngat dan hi kita ka jing tmu mo ban long someone in life la sha number ba ngakwa ba ka jing like ka jing trai stom changa ka long ka bale no dia haba ngadan lay kayang kasam mo what like kiwan na kayang kasam kaba shubyang unde baros pa thanro unde baduk thanro henry pa ki alet yang akat ka bang akwa no ki support yang ate habang ayo kat kum kini kala like ki brio ki jo ongte it's not you should be grateful that you don't like you have the privilege to do it so kontakin ngalong very grateful for the chance for my family like ki ayang apan like mangan ki siya thang ka jingnam jing sa chado Jati you have made us proud. Thank you. Yes, all the best. Thank you. All the best. Kandiat benai menshua ngilawan lam shapi ya kawe ke kubor kabe day bat kamen sim snolem jong kawe ke long kami ya ke para briu da ka ba penut ya ke spa ka pau jong ka banle isnailem ya ke para briu ki bala yaw karta kamtam ki tu ki bawan ne ki longying ki baduk pha ki bam dan shu ki nong sumar ya ki haka kubor ke bangilapan I shapi menshua kadai tang halor ke jingple ya ke ne ka yeng bandri sumari ki temmen ki kro handai haka ne ka kubor menta ka kentipan nginya kami bahadu katno ka ne ka yeng kala a jing sumar yakum kita ki brio kani ka de ka yeng ka blathau bat penbit penbiang dai kong Victoria walang ibasong masa halat chumia shillong haga barengkat ke jinget trailang bat ukun jong I usamla syarat walang rengkat gidkhot jengka kenhuan keblai kerteng Kripa Victoria kaba kejaga trekam jengka kedan henong seder ha umroi ha ke distrik Riboy shibenta jong ne yeng lathau halor kathong ban ribet sumar ya ki meiet ki meirat ki ba omdan syu ki nong sumar ha kaba don naki ki bamdan syu ya laki khun ki kti ne ki bahing bahasem dan ni kitu ki belasha e ben no halaki jong ki khun Hakini ke yeng kabla ai kerteng Kripa Victoria Senior Citizens Home. Kabla play bat sedang terekam nadu kakat kendai terek unailar ar hajar arpuar. Mentai keladan laingut kiru temen kibla syong lasa akan ke yeng. Ha kabla rila sumaraki klem dadan kamban sio. Kini ki laingut kiru temen kikentop ye imiet pri karsentio. Ibina meri nong siet bat iklosida karsiyeng. Nung bahaya ni kan. Nah kabam dan mamano ko. Kila kikit ki balang. Ha kini ke yeng kumbalasan dorhi naduk basdang. Nalor kini ke kamera kabla tau kerpang bandri mensumar klem jing sio. Kidan ruki kamera kibla ki khun kikti lani ki bahayang bahasem. Na ki daw bam lakyar. Kikwa banwan pensa ki kemia jengki hang ne dag basio rekador. Ha kini ki kamera bla tau kerpang kila banbo.
Hadu mentah kini ki kamera bahap siu dekador dangdon tang iwei. Kata ikong Ruby Mary Karpor. Nama raba ini ilong kemie imdon hapreng kemet kebakot bakya. Bat ki khun ki hap banbe shalaki kam ki jam. Namal ba ngam don ba pet haji ngaton ki khun arngot ki siun rungot tang ba mdon pe ba pet ki balik tre sudah berapa tina kata kadau ko khun kuan bu no hang ni ko ong dong ba katieng ba ngala ur ngala don la bu na la bu e ko on bu haji yang ru ur si ur te cintar ke Intang sitom nak tak ada kawan pun. Kumne man la kesngi. Kini kimi iet kimi rat kisah akan negayeng. Kibam kidi ki syongkai pet television bat andaladai kapor kitya no. Kumbalong ru kerukom hang ne baro apsau kunta ki dan ru kinas. Kiban pet ke jengkot jengkya jongki. Da ke eksamen ru yaki man la kesngi. Hapadeng ke jeng sumar ke babiang Hendrai kendiat tayo mensyua imeyet pri karsentio ila gampang kensan. Haga bagi nong peniat jengken kayeng kila haban penkit no marmar Chennai Grims. Hendrai haga bakut lahaban penkit hospital kabaha Guwahati haga jela Assam. Batang hadin kendiat sengi ila kot no nakajing shitom. Sumat ya ni nongkong ya ba yo kata jeng shitom nan shwahi tangba kamile ade nang tupat yo kensan isu telot dan isu yang lamnya icha CHC bharambang nang tu kipa kip refer no ya isha ni krims namar isha isim chai di dawai hi ni krims nang tu ni krims kan ba umlong data machine ban de yo tapis nikar teki advice no isha ba GMC hospital gimi no nantai na kai haka apun ru tarik gimi nan di grims di leksha GMC na koi hoto haka apu pratarik pat na yo ndep ni ban le yo topis maker ya haka sam tarik la mi no nantai na hospital la yo mi yang nam ya ibian ya ishan ni jaka lada sumare ki hapdeng kamet kebakot bakya kam da shitam palat ginong rinong sumar e gini giru temen ibam nunsyuk gi bahayeng bahasam hendrai lada kipang shitam kamlong ke basuk ikinong peniat ke negayeng namar kami ipat saki wei ke jinglut jingset lakat taru kanong seng bat ki bateri hang ne kim juknyum nreki sumar be yaki kum ya laki jongki kimi ya kan ya laru bani osngau nagi digi mei iet bat ki mei rat am sulong tang jing sit ke cha andrei teng sutuna ki babha sudah nak rohom ki kuat jandak san mana te ngasungo na ublay bang apoy hang ni ngasung mangayo baki angel ngasuk ngakamen ngamdan jeng slay ngamdan hide kabelang fellowship ki pastor
ngapang istam ro kikit pastor. Namolong benar. Ngata kay mga nga apoy ba ki angal te. Kaman masung tenan. Kamram jong hapok kani ka Kripa Victoria kalong ngalong kum staff nos tang ba ni trailut ki kam ki be dei hibat ki mei hakan no kanu hi ka ba ki don kam ni raplut ki baro ka koit ka khia ka don hi ki babiang don hi iwe i mei i badang shumi na hospital padan kam le ya pacemaker te taro ila koit ila syai ila klaini menta te kakum ka jingshem te sio tenat hi ban ya sa lang bat ki Te paralok da kitu ki kubor ngila poi se kabakut jong ka thup kubor jong i menta ka tayo ngin se syambyang bat phi la syam tayo kublai shi